پشتی کو چکدارن هیئت تحریر الشام باجار حلب به تمامی خستنه بن کنترول خو بشک جه شروان حسده و یپگه جه هر دو تاخن کردنشین حلب شیخ مقصود و اشرفی درکتن بشک جینها آسمانه او تاخ دنوا دورپیچا چکداران دایا بری ورم استودیو به هنک خلک شیخ مقصود و اشرفی را آخفیم روش خلک الور نباشه بهابون هیا تشتین کو پیوستن جبو خلک ناین پیدا کرن برحتی ملت نکارن در کون در و بچن کار خواه بکن یعنی روشک آورته نه نورمال لشیخ مقصود و اشرفی هیا بهتر ین آسایش نه این کلوه داره مانه بشکی هزن جوهری جی لناوا شیخ مقصود و اشرفی نه لگوری جه درین تایبت بروداوه ین هیئت تحریر الشام ولاتیه کی کرد لگندوار حلب دمالاوی دا کشتنه روژه دوشنبه یعنی دو چکداران ولاتیه کردی بناو عبدالرحمن عبدالله لنافچیال باجاروک الواحه لگندوار حلبه دناوا مالاوی دا کشتنه دما کو چکدارن هیئت تحریر الشام کتبونه ناوا مالاوی نقاشک گوتو بیجک بنابراوی و چکداران دا درد که و دا انجام دا چکدار لوی ددن دکشن عبدالرحمن عبدالله خلق گنده قطمه عفرینه بو زندانی سیاسی بو 8 سالان خلق عفرینه تماشوان هجا جهره ما شهبا ودگرن باجار خواه دستگاه خیرخوازی برزانی انا کسی انجمنا کردی رکخستنا بهار پیشوازی کوچبرین کو ودگرن دکن و جوان را چپ پیوست به پیشکشت کن مالوان آفا دا خویانیه که دستگاه خیرخوازی برزانی را گهاند گوان پیشوازی بهتری دست مالباتین کوچبر کرنه پشتی کنترل کرنه نافچه شعبه جعالی چکدارین اپوزیسیون سوریه و جروج دوشمه و کوچبر جوه نافچه درد کون بشک جه کوچبران ریوبری خوصر وان دبن نافچین خواه گلک جوان جی دخوازن وگرنه افرینه أبوجي من مفرقي عزوزن طبعا قافله توري مازن وكوتي أبو قافله شاشية وخطيتي تمام الحمد لله أمور ميسرة تماما منظمة بهار البرلي بملاد سكنية او بيدع قدمينش جنديورو كيشك شهور بعد قدمينش جنديورو أمور تماما طبعا هو مفرقي عزوز أمور الحمد لله ميسرة ساعته دشت فوقوش دشت جي خصمات مثل طبعا امور تيسير يعني الحمد لله شغل تيسير ساعته شرطه عسكري خوش دياسرين اموري ملاك ضربات من دقيقه ما يصير قافله طبعا بيش دو جايه شو دو جايه بس امنو بزن دي تصوير كن طبعا قافله بيش دو جايه وشو دو جايه. السلام عليكم مرحبا يا شباب ابو وفدي حفتي الحمد لله جيشتي الحمد لله على السلامه جيب خير وسلامات هاتن وشباب بشتا وين دي تبينن خدمات جنديو دكن ملاتي مايا ومنظمه بهاره وافجي شبابنا شكي جون كندينا اهلا وسهلا الحمد لله على السلامه. وقت ملا مصطفى برزاني نمر قلتي جي شهنازي كمروف خدمت ملت خدا بإيرو كسد تلرفع ودقرن سرمال وملكي خو ام لبندوان تشتي بلز ام ددنوان وك خارن آب عصير تشمشتيانا وهر كسك وقرن مالا خو سرمال وملكي خو ام لاشتوانيا وان ام الكيلك وان خوشه دما از بخواد بینم خلقی می عفرنیش کوچبری ودگرنه جين افياني دلي مفيد خوازه براستی يكي عفريني جي لدرب الكوچبري نمينه همو وگرن عفريني وگرن جين خو هورو عثمان اندام کمیته نواندیا پدا کسیج عفريني القلمنه كك هورو دمت خوش باب خيراتي دست بيكت خازم بزنبم حتى نها چقاس كس جشهباء وگريان عفريني رقمك الجمع هيا دام باش كاك دلو بخين دارا
اف دروجن خلقي ما يعرفين ايه بنابر لشهباية ومخيمات و فدقرن مالا وخا طبعا ما بانكك بلا فكر لسر صفحات دخوا بدا كسي وانا كسي ما خلقي خا خاست فقرن مال وجند خاج عفريني اف حفص ليوان بنابرن اف دهو تقريبا هجمارك وك دسد عربة وترمبيل سيسد عربة وترمبيل عفوا كاتني يرون عيني نفس هو هجمارة يعني تقريبا دراسة سيسد عربة تراكتورا بيكابا آليات دوان اي تايبت بكاتن عفريني وحيانها بردوامة لنقطة قتمل كفرجمي قافله هن هنا حياه ساعت نهاده ای بردوام به حياه خلاص ده ایران باشه دریا وگره ده تا آستانگی مشکله پروبلم در ناکبر اف ماهیرو حوالا سیاران شاندن و دریب چاوه خادین چون گشتن طرفاته و درجمه و هم خلقه کسید سیار دوان عربی دوان تنبون هانین گهاندن عفرینه تنبون الحمد لله ام بانك دكن خلقي دبين فقرن عفرينه آستانگی هيا هو خلقي الوداري ماي نچار ماي عربي دوان تنانه هو آستانگی هنا بس كورو يعني الريا وگره جشهبا جبو عفرينه ري وكري يعني تو كنترول تقرتن تو مشكلة بيرنجي تنانا البيشا هنا كاك دول بخوين هنا لبن شاطا عزوزه هيا إدارة شرطة عسكرية القطمي هيا سورتي دوان نفيسي دكشينن تصوير دكن و جيا وبشرة تسليمي وان دكن أو هجرجز حمل وداري شبابه كروانك جبينج موكيني دارا ترفيق بشرطة عسكرية تين عفرينه لفداري شرطة عسكرية عفرين نفيس دوان دكشينن وحركز داري جندي خان بالي خان يعني كسكي هاتي قرتن تنه كسك نهاتي بله هاتنا قرتن هنك دتمني وان عمري عسكرية دا اي عسكرية اجباري كري اي اسايش در هنا ل كيمن بر كيمن تشتكي دن او كسن كوفات قرن دتشن كودري اگر مالين وان مثلا چكدار تدابن عرب تدابن تركمن تدابن لكودري تينا بجي كرن حيانها جيفا دقرن ماليخا وبراني دوان بجي دبن يعني مثلا افدو وك بيستع الي هاتبين ما باتا هيرو گشتن ماليخا در باز بين حمو ودقرن جندو ماليخا طبعا برانيد فرجي نازح ودقرن هوجي دارن جيد خا فهنك بوش دبن وبحيانها ما نبستي انه كاس لدرفا خوكري او لدرفا ماي او نچار ماي جناديه نا جيبه دقر مالخو كاك هورو هونجي كوچبرا را چه پیش کشتکن چه ددن وان بصراحه بطيبات افدو ما وك جروب تشيك ربين لداريه قطمه پیشوازی اوان کرن ایرو ما وك ده سياره مازن كاميون وعربي مازن شاندن درجميلي شاندن ترفعتي واف كاري ما بردوامه يعني دبيج ام حفتا كيدن خلص نبن لانه ملات برهيا لو داري وبمره تواصل دكي وان شاء الله امير بردوام بن حتى يا كوچ بردمينه ودكافي عفرينه وبلي وجي ام ما بانك المنظمات وكرن منظمات وك خيرخازيه برزوني وبار وآفاد وإيهاها وشفق اف بينش منظمة باش دارن لوداري لنقطة قطمة والسر مدخلي عفريني جيرود بين القوس اف هناك سلكي خارنة فيرد بين استجابة سريعة واك نان وآف وعصير وبسكويت وشوربة جيرد قدمينن و إيزو روجي جروب دما دربازي واك مشترى خيا كري دربازي اترفعت و ديرجميلي چون او نهانين وقت سيج بروان يعني هارن تديها بحفصة ليوان هناك ترس البيشوان هنا النادي تنافرين فمعنويا ومورالد وان جبلند كان وام دخازن خلق جي فقري سر مالد خا وقندد خا هين قالك كسل شهباء مانل قور نرينا بلي اف هجماري كاتي عفرين يعني هين دو جرقان داريوه هنا ودبيج جسير وجدن حتى حفتا كيدن دريشكي
طبعا أمي بردوام بن بوان را سبيح أيو إيفوري ساعتنا حتى داري تيجرتن وإن شاء الله وقت ما سوز ضي أمي بوان را أولي كاربن حتى يك هيا تيكافي عفرين وفقرن يعني خلقي كل شهباء كوچبرن جدا حزار و حيجدان و دي فدقرنا عفريني الحمد لله نشبك رجاك باش فقري وفدقري وبرانيا وان دمام جوان دا برسن انه ايل وداري تشد فكرن اي كدا هرن برانيا وان دلي خل سر عفريني دخوزن فقرن عفريني خاصة تلق راح دو هوجي ورن نها هجماري دمونا تشل ترفعت ولا الدير جميل ولا البيني زيارتي الفافيني المحوش قرى هفقون دوارد شعبا قشتك جي تواصل مردكن وقشتك تشافي ولا عفرين دخازن فقر نعفرين وام جوان را آلياتا پیدا بکن مالا طاف گلکی سپاس هر هورو عثمان اندام کمیته ناوندی پدکسه پارتیا دموکرات کردستان سوریه جعفرینی بشك جو كوچبرين عفريني ين كل شعباء دمان وديت دچنا جهن خواه دچنا عفريني ناخذن كوچبري بمنين يعني كوچبريه كي كوچبريه كي دم ببن كوچبري جهه كي دم ببن هجمارا وان بهتري 100,000 كست تخمين كرن كو ج گندواري باكوري حلبه گهشتنا طبقه و دروشك گلكي خرابتا دمين براستي اجدس بيكا إيريشا چكدارن هيئة تحرير الشام و چكدارن اوپوزيسيوني ين سرب هيزا بناوي ارتشان اجتماعية سوري و إيريشي سر نافچين گندواري باكوري حلبه كرن لتل رفعت و دورين دن إدي جوي روجي و روشا كوچبرين عفريني لوان نافچان گلكي زحمت بويا و بيلا كوچبريه دي دس بيكر پرانيوان و ديت دخازن بگرنا جه خواه يعني و جده حزار و حیجدان و کوچبر بونه ناخازن کوچبری بمین روش کوچبری دیتن چقاس خرابه دچم طبقه جوی داره ابراهیم شیخو سروکی رکسنا مافین مروفا نا عفرین الکلمنه کو بر الشهباء بو چونه طبقه کاک ابراهیم دما تباش به آویتی اوکی راپورتی برا راپورت بچه کاروانên کوچبەران ji Heleb û gundewارê Bakurê Helebê yên navçeya Şehbayê berdewam in. Ji duşemê duyê berfanbara 2024 ve pêla korawî û koçberiyê ji gundewارê Bakurê Helebê dest pê kiriye. Zanyariyên ku ji nav koçberan têne wergirtin, diyar dikin ku beşekî ji koçberan berê xwedaya Herêma Efrînê û beşekî din berê xwedaya Rojhilatê Çemê Ferhat bi taybetî Tabqa û Reqqayê. چالاکê sivîl û mafnas İbrahîm Şêxo ji tora medyayê ya Rûdawê re behsa hinek hûrgiliyên vê rewşa zehmet dike. Di dî dew di diyar Rûca dişemê qafîla penaberiyê ji Herêma Şehba ji gundewarê Fêfînê saet dew di du nîrû dest pê kir hetanî saet dew di du bi şev giştin Tabqa. Lê li ser rêya me bêtirî şêst heftî rêbendên kontrolê ya Destayê Tehrîr Şam hêzê çekdar ser bîn li ser destê wan ala la ilahe illallah û porê we dirêj nirînên nebaş li penaberê me êgir ji ceng û şer diravin tirs li dilê we da serma ji alîkî ve dûrpêçkirin ji alîkî ve û ji xencî wê jî erebê diwan bi rêva çi qasa يعني عطل تشيبين دولابي وان تشين يعني خلق نولي بسكني كسنج قافله دركتن رياخ شاش كرن هجمارا کوچبران به بهتر 100,000 کسی تی تخمین کرن کج گندوارê Bakurê Helebê gihiştina Tabqayê û di rewşeke gelekî zehmet û dijwar de dijîn. روشکی gelekî xerabî zehmetî bî xelkê me piştî dew di saeta gîşt Tabqayê bêtirî 100,000 kes niha li ciyê penaberiyê hazirtî ji warê kirin kamp ve bibin ew niha hazirtî wan niha dibistanin ew mizgeftin û heta dema
چارەسەری جێر دیتن لێ ڕەوش gelekî zehmete ê şadilê wan pir e zehmetî wan pir in zarok û jin hemû penaber bi hacetên alîkariyên alîkarî tê xwastin niha ji saziyên navdewletî ji destpêka êrîşa çekdarên Deseya Tehrîrê Şam ve çarşemê 27 Mijdara 2024 hevdem û hevterîpî wê êrîşê çekdarên opozisyonê yên serbihêza bi navê Artêşa Niştimaniya Sûrî êrîşî ser navçeyên gundewarê Bakurê Helebê kir li Til Rifet û deverên din. Êdî ji wê rojê ve rewşa koçberên Efrînê li wan navçeyan gelekî zehmet bû û pêla koçberiyê dest pê kiriye. Xalid Cemîl Mihemed, Rûdaw.